Oke, nyobaan. Jadi kita akan coba nyalakan meriam spiritus dengan berbagai semprotan ya. Satu semprotan suaranya seperti apa, dua semprotan suaranya seperti apa. Oke, kita coba. Satu semprotan dulu. Suaranya seperti apa satu semprotan, guys? Satu semprotan ini. Satu semprotan. Satu semprotan seperti apa suaranya? Udah, satu semprotan. Gak bunyi satu semprotan mah. Gak bunyi. Dua semprotan. Satu, dua. Nah, kita coba guys, dua semprotan ini guys. Seperti apa suaranya dua semprotan guys. Dua semprotan. Ah, seperti itu guys, dua semprotan suaranya. Tiga semprotan. Satu, dua, tiga. Nih, tiga semprotan. Tiga semprotan. Seperti apa suaranya? Kena itu ya getaran. Cek dulu guys. Aman tapi langsung kena getaran yuk. Itu tiga semprotan guys, suaranya seperti itu. Wah, empat semprotan. Tiga, empat. Nih, tiga semprotan aja suaranya sudah menggelegar. Ini empat semprotan nih. Empat semprotan. Empat semprotan. Wah, itu empat semprotan. Sekarang lima semprotan. Hah? Lima. Lima semprotan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima semprotan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima semprotan suaranya seperti apa? Nih, lihat. Lima semprotan. Lima semprotan. Sekarang tambah lagi 6 semprotan. Enam semprotan guys. 6 semprotan. Kita tes, cek sound suaranya. 6 semprotan. Wow. 6 semprotan guys. 7 komot tuh. 7 tes, 7 semprotan. 7 semprotan. Komot 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semprotan ini guys. Suaranya seperti apa 7 semprotan? Suaranya seperti apa 7 semprotan? Set set set. Wow. 7 semprotan. Sekarang berapa? Ada yang mau request? 8. Coba. 8 semprotan guys. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Nih 8 semprotan. 8 semprotan guys. Delapan semprotan. Jai, kencang banget, woi. Dan 8 semprotan, 8 semprotan. Buat teman-teman yang mau request semprotannya berapa, silakan diisi komennya. Komennya silakan mau berapa semprotan request, oke. Nanti kita tes suaranya. Mantap.